Znaš ti koliko godina imaš? Ti bi sad u ovo doba da izađeš napolje. Sutra ti je škola. Sve mogu s vama se uleći. A šta nama, fali majke ti? Šta mi ne fali, neću se uleći povedem kući. Petri, kako to razgovaraš sa njim? Pusti ga tamo. Pusti ga, on je ljudi prijatelji, neće kako se dala. Ja bukvalno radim što hoću, izvodim što hoću i nekako uopće što se trpiti to tako. Stavim to samo da stavim, ne radim što hoću. Neko hvala ti.
E vem, ti morto.